으쌰. 와, 저. 맞지. 我喜欢要看我哟，好喜欢要看我呀。Già. Quello è proprio bene in Londra, questi animali. E in cion, si hanno buttema. Già bene, no? Alle vacces brünnes vai a bain. In Cina sa però mi da bler per l'ultima visita da Cordin Foppa e la scuola svizzera d'agricoltura del Caucasus. Den chat, praten se qua va abbiati esperti in avon. Svente prendere tutto in altre direzioni. La Swiss standard hai in una buona visione, denton denilau sono neanche proprio si dirs bis nus lein troppi nieschi longe. Un mezz'anno è intanto passato. Sepp Horny, il power svizzer, non è più. Causa differenze con la direzione abbandonare la scuola. Dima Odishvili è il nuovo meine gestione della paureria. Io non ho mai lavorato come magister. Questo processo è per me nuovo. Io ho lavorato diversi anni come veterinario in una pureria. Là ho provato a darvi in avanti mia vita alla jaut. Ma essere magister è per me anziché nuovo ed un po' una sfida. Jetzt muss es ganz voll sein. Era il scolars hanno il primo nufadia ad acceptar che non è più un svizzer in stalla per mosar cotor per mans les lavurs. Per me esiste importante avere una persona per me che conosce sia lavoro fitch bene e che può adina gidar mai. Ma noi siamo tutti tristi che seppe ussa davent. Ma con Dima e veni in saci che era già bler esperienza in sa vita. Acna mai essen us fitch contenti e lavorare in gugent con el. Perché la vita svizzera non viene la quarta, fan Karl Brandenburger e Cordin Foppa scolazioni pratiche durante loro visite regolari. Etwa 25. Das ist relativ viel. Das sagt aber auch aus, dass wir eine reine Heufütterung haben. Und alle kommen hierher. Das ist ein Posten über Heuqualität. In postud wollen els preparare als scolars els examens pratics. Woran sieht man das? Qua è un esame che si conosce bene in Georgia. La conosce tutto, ma è teoretico. Si fanno dei esami teoretici. In quella scuola che hanno usati pratica per coprire con i contrattori, tutte quelle cose che sono un tiro. In cesaria è soffo per la prima soletta vid il far cesel. In pauquitats faccia schon, perché us ha obler da pli responsabilitat. Se Marcus è qua, porta la responsabilitat principale e biciao. Ersatzbrille muss mit, immer wichtig. Marcus Rassin fa da vo 2 ans qua Sarchinetti per la prima de vacanzas. Jetzt geht es mir gerade sehr gut. Es war eine strenge Zeit und keine frei. Und es ist auch gut, jetzt mal ein bisschen Distanz haben von der ganzen Geschichte und mal abschalten. Quant lunch c'è il resto ma qua non è klar. Mein Vertrag läuft Ende Februar aus. Sie werden gewisse Bedingungen stellen, ich meine auch, dass ich weitermache. Nicht unter allen Voraussetzungen, wie sie jetzt sind. Das muss auch ändern. Dass man gescheit arbeiten kann, also einfach 2 Jahre durcharbeiten, geht nicht mehr. Das bin ich zu alt dazu, fertig.
Ja, und jetzt sind wir schon da. Hm? Ja, heute war schon 50 Liter mehr Milch. Heute Morgen hier, ja. Con quai ci des massa complicada comprar latte dels indigents per vid la hygiena, all'investur Micho Svimonischwili fingià mis intorno in plan B. 10 minutos davant la scola al comprar un'intera paureria, inklusiv Bestes und Maschinen. Das ist alles zusammen. Ja. Alles zusammen, ganz teure Saatgut, Vorbereitung und jetzt habe ich das hochgebracht und das ist für viel mehr größere Flächen. Ja. Aber trotzdem, das ist sehr großer Luxus jetzt für Schule, dass wir das, auch wenn wir 20 Hektar richtig einsehen, ja. Nur da musst du einen rechten Traktor haben vorne. Ja, da, diese, der dort steht, wir haben doch vor, das abzukaufen, oder? Das war ganz ehrlich. Es ist eine riesige Lagerhalle. Weißt du, Hä? das meine ich, dass dieser Zukauf jetzt Ja. war einmalige für Schule. Einmalige Gelegenheit. Jetzt schau mal, auch Heu, Stroh, alles ist Alles ruhig. gut ja, das stimmt. Das ist natürlich als Maschinenhalle ist das wunderbar. Ziel ist hier alles wieder zu renovieren, also zu erfrischen. Aber es ist auch guter Zustand. Ja, Es guter ist Zustand. regnet Ja. nicht. Genau. Da muss eine Renovation nicht von heute auf morgen Ja, passieren. nur diese 2 Gebäude, nur diese, Ja. ist über knapp 3000 Quadratmeter, nur diese 2. Das sind Dimensionen, Dimensionen, ja. die ich nicht vorstellen kann sonst. Und Schule kann damit schon langfristig planen. Ja. Das sind natürlich enorme Kubaturen, die du da jetzt zur Und wir Verfügung werden hast. hier ein mechanisches Center machen, wie im Plantahof. An diesem Gelände. Nov spazis animation per novas visions. Problems da plazza per maschines e material toccano sa definitiva al passà. Schau mal hier. Also die Tiere machen keinen guten Eindruck, aber Nein, aber heute, weißt du, heute vielleicht schon besser. Ja, die haben Hunger. Die haben Hunger. ach, für Studenten, für Schüler Ja. ist das auch große Herausforderung, jetzt diese Herde auch zu verbessern. ein sehr guter zum Beobachten und zum Lernen ist natürlich sehr, sehr ideal. Niemand hat so gute Möglichkeit. Jetzt sehen Sie auch, was heißt schlechte Herde. Ja. In anderen Stall haben wir gute Herde. Jetzt müssen Sie... Der Unterschied ist momentan sehr, sehr schön zu sehen. Aber, ja, wirklich. Ja. Quella fidozia sta sve, quella vai o senelle. In pergada sono terciao o che vin buodi. Aber se coi super terciao halt te pigront forsa un quekens a mezzavon il vigna fa quai. Che sono das sters che vigna fa. De dine puspai quai also il Planthove, wenn ich das Baguette sind einfach in nonni du sonst. Das ist ein Riesenhalle, war ich gestern drin. Ja, das ist Hier können wir Ziegen haben in Hälfte. Ja, da kannst Schafe haben, da kannst du hier Heulager haben. Alles jetzt ganz andere Perspektiven hat uns diese Zukauf gegeben. Ja. Eindeutig. Ja. Eindeutig, ja. Aber da hat es eine gute Nase. Das ist meine Aufgabe. Ja. Al Plantahof all'Anquart ist pel Moment el Kurs des Signons. So, also was sehen wir jetzt schon? Da sind gar nicht mehr so viele große, weil die wahrscheinlich alle jetzt drin sind. Sich gar nicht mehr E di mezzaint, Sofo, la pratica conosce l'intant, la teoria adesso sa fare or dall'aiutanta, una donna del fatto. Ja. noch ein bisschen, ne? Ja, dann noch mal ein wenig laufen lassen. Wie viel machen da? Ich würde nur noch 5 machen.
Il tudest è schon un po' una sfida per me, per qualche vien dovrà fitch blers terms tecnics. Io conosceva però già divers plets da mes temp in Cesaria in Georgia. Pli greva è la parte teoretica, i vin discurri fitch welt. Ma c'è la studentes e students han gida a translatar ed insieme con las fotografias a io capi. Con la nuova savuda spera Sofo da poter tornare in Georgia per poter slargiare la paletta da prodotti la Cesaria. In va per lunch fin pro gli esami finals. Avant che ci ponire in ultime iade in vacanzas, nuzian Tatti ed il resto della classe al tempo per trenare als differenze roms da scolazione. Sulla Prada venne intanto schlargiata la sporta della nuova scuola. Und wenn es dann trocken ist, dann gehen wir und schauen, ist da noch Wasser drin oder nicht. La scuola diventa un centro di competenza per pausar da tutto il paese. Al sud del paese fa Micho una visita di controllo in una delle sue fabbriche. Das war auch ein bisschen Verbindung mit Schweiz, weil ich habe immer als Student mein Migros eingekauft. Ja? Und dann habe ich die ganze Geschichte von Gottlieb Duttweiler gelesen, was alles er aufgebaut hat für Schweiz und was für eine große Industrie. Und dann habe ich auch für mich gedacht, könnte ich auch etwas Ähnliches, Kleines, aber Ähnliches für Georgien starten. Koriander und Estragon und da merkst du ganze Geschmäcke. Natürlich sind wir stolz, weil das ist so einmalig und ist auch teuer. Es ist, billig ist es nicht. Aber genau das habe ich gelernt in der Schweiz, dass wir müssen nur Premium-Produkte machen. Comincià a Micho Svimonischvili sia carriera sco affarista davant 26 anni, con fornire acqua con un camion ce l'ha comprato. Intanto possiede due grandi fabbriche e sur 600 hectares plantages de frutta e verdura. Passa 600 persone lavorano per él. Ciao, Freude. Control, nachher? La farist ti lesant il sang. Esse es böt forzer in pada trarnan pro con la scuola novs collaboratores o partenaris per sies ideas. Ich schließe nichts aus. Vielleicht einigen werden ganz erfolgreiche Unternehmer. Also wir wollen denen nicht nur beibringen, wie sollen sie mit Kuh umgehen, sondern wir wollen allgemein Schweizer Arbeitskultur transferieren und ein erfolgreiches Denken aufzubauen. Und ich schließe nicht aus, dass einige werden ihre eigene Farms aufbauen und einige unserer Studenten werden vielleicht auch erfolgreiche Unternehmer werden. Und das braucht Georgien. Viele junge Unternehmer.
Massa Archinetti e so fu intander c'è una volta sia scolazione in Svizzera. Ed ella ha ciuf grandes novas. Amo avant la finisciun dell'onda scuola, diventa ella la nuova signuna della cesaria. In sé un semi ci va per ella in vigor, ma totune squaire una certa tristezza, perché Marcus ci des nu intanto in buonami, abbandona la scuola. Io mi faccio quitaz. Io spero che io venga da fare qua senza Marcus. Il patrac che tutti i medios ne va biccior da mes ciao. Io ho bler da pli responsabilità ed il sentimento che tutto venga us pli gref. Io sto a guardare co che io venga da fare tutto qua. Io spero che tutto venga buon. მაგრამ ნახოთ როგორ შევძლებ, არ ვიცი ჯერ. Per Marcus vuol qua dire tor planet cum già della scuola e della regione. Fin la fin del mai si è scontrata mogni prolungà. Le differenze tantrelle dils responsabili del progetto erano però massa grandes per stare in avanti. Totuna, el va con un buon sentimento. Ich habe mir jetzt auch 2,5 Jahre eingesetzt, dass wir das ins Laufen bringen, dass die Käserei läuft. Mit den Schülern bin ich auch zufrieden, muss ich sagen. Ich habe also einiges erreicht, da, inklusive eben meine Mitarbeiterin, die ich jetzt mit gutem Gefühl übergeben kann. Da habe ich keine Bedenken, dass das nicht tut. Più scettico è il davanti la visione del progetto. Georgia è otter, qua è da bler qua e qua a quel tempo el realizza. Die Leute die leben hier auch und die haben ihre eigene Mentalität. Das muss man eigentlich so nicht verändern. Kann man auch nicht. Aber wir können zeigen, wie man es auch anders machen kann. Und das, was sie annehmen und umsetzen, gut. La scuola abbandona al paese a Monuglia. Marcus resta in Georgia. Dopo un di viaggi è stata finalmente dercenea di nuovo in sia patria. La Val Licocchi, al nord del paese, 20 km davanti al confine della Russia. Qua è la crescita su all'ora della civilizzazione. Con qua c'è il bap e sovente sur un più lungo tempo davanti a lavorare, tocca ad ella e ses fragliuns da fare le lavori che si dovra per sopravvivere in queste condizioni, su 1700 metri sul mare e completamente autarca. Sono l'unica famiglia che è restata nell'intera valle. Tatia crea vide di un avvenire qua. Io sono nascita e cresciuta sì qua. Io non ho mai pensato di diventare peradina. Ma io ho realizzato che io sto a prendere in sace, che io sto a plenire mes ciao con in sace nuovo, con sa vita che gida a svilupparmi in avanti, mai e mes contorno. Io ho adina pensato che questa vita isolata sia fic lungurosa per Tatia, che ella voglia ir a stare in città cura che ella è grande e che ella fece tutta un'altra professione. In importa bec che a venir che ella cerna. Nus essen ses genitors e la sosteniains in tutti i modi possibili, ma ella ha adina detto che ella voglia imprendere da pura per sorvegliare in già da nostra casa. E qua ha fatto grande
stagiairano. Grand vacanzas nu daia si torna a casa. De bonura fin Sairis la famiglia faccendada sulla paureria. Al pan da minciadì di una famiglia ci produe tot sves. Si para che il mondo quasi è resta appicciato per generazioni. A tatti è chiaro che stoir col tempo, si vuol mantenere vita la regione. Ins vesa che nus vain nauschas premissas, per exempel mulgiain nus las vacces ancadina a maun. Nus nessen bege bunas de resguardar las normas per in allevament da muvel modern. Quai è mia motivazione per far questa scuola, per migliorare la situazione a casa, perché tutto venga con il tempo più semplice e migliore. Even saira tard finché la chaine su maisa e da kinkalis, un recept tradizionale. Impressionante quando contenta c'è Tatia e sua famiglia si sentono in qua, malgrado la vita dura ed isolata. Fin de settembre eso scen avant. Davo 2 ans han löpa la premiada examens finals. Testà ven la savuda pratica in stalla e sulla prada. Tatia sto mosar ce la tot in price. La radar vegn colia con il trattore in trais lieus e su enter vegn... Nu precis? Qua e qua. E coș bas in zel? Usel anche in l'aria. Vuol dire il trattore tenere in l'aria, ma con la scenzire il si e giù? Con queste parts, le stangas per alzare. Questa e questa. Ok. E con regular? Con quest manetch regulains la profondità. Io mus. Io volvel tutto in or quant profund che io viarar. A c'è capita se ti volves in si? Le spalle van pli profund. Exact. Bun, volva pli fitch. In cegeria ston els gersuns mosar lor sa vüda. Sofo, ci ha in sé cominciato a lavorare in cegeria allo stesso momento, e sosa responsabile per gli examens insieme col magister. Sa vüda svizzera vegnos intermediata da indigens, in sé al bot del programma, ma totune è tutto un po' più svelto che pensare. Sind ein Menge di Sretzkau, salub ai l'auto forse è in te di darmi bene di lei Schweizer fanno un po' in Australian se mettere in India. Capite la cageria di proprio perché ho bene in auto proprio in una persona che ha la confidenza verso noi, che vede ha problemi del mondo là. Questo è il caso ideale. Con sostegno e barattas in prova di mantenere la savuda, ci si fabbrica su questi ultimi anni. Guarda, ti sto sotto a scrivere qua. Ti has domenato l'esamen. Grazie. Ne sei contenta? Ma schon. Thank you. Bye. Bye. E l'ora è qua il momento che blersan spetta. Als primi scolars della Scuola Svizzera d'Agricoltura del Caucasus survegnan loro diploma. Da fatta Marcus Caduff, il ministro d'Agricoltura del Grigiun, è qua per gratulare.
E dopo 5 anni e 9 anni in Georgia, bada curda in foppa, ci sia clamata va planet verso la fine. Claro, vi sono 3 planeti. Perché è interessante il venire a dire che ci vede con questi scolari. Da si sono accompagnati da ons, che vanno o in loro progetti, in loro purarie che hanno. Poi interessa schon mai, forse in non nur eine. Per uns so fa, se sono dato lo beste, in non si vede niente con uns eine, che ci abbiamo da questo. Erschi sem provà compassione di mildrar la situazione in un altro paese, naia badà, che la realtà piglia d'un terschwelder che ne vos in terra. Dus differenti culture dovran semplicemente tempo per accettare, ma in erba da, malgrado un o l'altro regresso, la speranza in il progetto non è mai svanita. La speranza di poter iniziare meglio il potenziale avantman o di poter mostrare che ci si potesse fare altro. La speranza di iniziare la sua vita per poter tornare o restare nelle regioni che hanno in poche prospettive. E la speranza che con una buona pazienza e perseveranza si arriva tant'una ad influenzare la maniera che ci si va intorno prudentemente con le bestie e col terreno. Ja, de ene is schon im Flow. Ja. 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 Ciao, ciao. Thank you.